ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, M. Ammar Fatani merupakan pembaca terbaik golongan anak-anak putra untuk musabaqah tilawah Quran ke-33 tahun ini berasal dari Kecamatan Baitus Salam. Kita lanjutkan untuk